Inirugik nga ro din tayon amuen dati pakasaritaan ni Rico nga napaulwan iPhone ni Maris. Sagudahan nga ro ti surat ni Rico. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsayan di pakasarita kasin yung kablawang kay man itinaragsak ng aldawyo di tanemar si studio. Kasama tayo nakablawak, di padak na dumdungeg, kaya nagbibuya di dati nga nalatak mo nga programam. Gatsapay ko mga kalpasan ngayon ka may basa dati nga pakasaritaak, kaya't may kandakto iti balakad. Ngamin jak amo no anyan ti aramidek, kadeti nga parikot nga adda kanyak iti agdama. Kakaisuna nga gayatak kasin yung ngimsaan pa nga umanamong ni Melay. Ni Mela, kakaisuna nga anak ko. Tapat siya na nga ti babae nga ipatpateg ko nga ni Maris. Ket saan nga nasaya ata babae. Nga saan ka nung nga napudno kanya. Idinto nga syakmet ti makarik na. Idinto nga syakmet ti makaamo. Nga adamot panagayat ni Maris kanya. Patsen na ngamin kasin yung nga tilaeng panggap ni Maris kanya gaputa inaunaak ti manungatawan ngem isuna ket tilaeng kwartak. Sa anak matabak nang ngem adda nalawang nga talon ko. Adamot kwartak. Tunggal agapitak ket malakok ti apit ko ket adamot ti dakkel nga igem ko a kwarta no kwa. Makagatang akmot kadagiti banag nga kahit ko kumagatangan. Maawatak mat ket di ni Mela kasin yung tatilaeng kano pagsaya atak ti panpanunutin na saan na kano kayat nga may isagmakak nga di na kayat nga mapanlaeng iti awan ka isiskan na tinagbanbanugak. Ngayon tuloy ko lata kasin yung ti panggap ko nga makirelasyon kini Maris. Tapat check nga da kaminto ti agkatuluyan. Da kaminto ti agkagasat ket isunto ti agbalin nga katakunaynay ko iti nabatbati pay nga oras ko dito'y lubong. Agtawenag iti 6 ket 5. Idinto nga 30 ket 7 ti tawen ni Maris. Ngem dinamnama kasin yung nga iti may nga aldaw maduktalak nga pudno ti atap ti anak ko nga saan gayam nga napudno kanyak ni Maris. No kasano nga napasamak ti amin kasi man nga rugyak ti amin kasin yung. Opo. Naglalapsat dagiti bulak. Sigurado nga ado ti paglakwak into nagapitak. Adun to manen ati kwarta. Ket magatang kunto dagiti kayat ni Maris. Ay, angin aguri ka. Apay nga kaslap. Problemado nito ning nga manugang ko nga mangmatmatmat iti mula ng anatang. Asidgak mangkide. Tasaludsudet no anya ti parikot na ti manugang ko. Hey, Toneng! Baraw! Tatang. Nadlaw ko garawd. Nga kaslan na uneg launay ti panpanunutem bayat nga matmatmatam ti talon mo. Talapsat mo dagiti mulam ti kunak. Apay anya aya ti pagparpari ko tam. Kuang amin tatang. Dantaning amin ti birthday ni Mela. Kahit panggap ko nga rod nga regaluan ko ma. Nakaapit kanton ayin to no. Sagbay nga kasangay.
Kat sigurado nga dumot ti paglakwam kadagiti apitan. Tanalalapsat mo dagiti mula makas kanya. Una tatang, saan mo't na mabalin nga agapo iti paglakwak to ti apitek ti igatang ko ti regalo king kwana. Ha, anya? Kaapi ko mga saan? Kasi kamot ti nagbanbanong nga nagtalaw, si kanto mo ti mangilakaw. Kung maawatan na mo't no bilang laeng ta isunto ti pangalaam ti pagregalom king kwana. Saan ngamin nga basta-basta dati kayat kong iregalo king kwana, tatang? Anya? Anya ayat ti kayat mong iregalo iti anak kaw, iti kasangay na. Nabayag ngaminin nga, ipaspasagid na kanyak, nga kayat na ti maadaan iti kabarbarong cellphone. Kaman ano ko ma? Igatangam Unang tatang. Idi pa lang amin nga ibagbaga na kanyak, nga kayat nakanumot nga mapadasan, iti maadaan iti iPhone. iPhone? Adya ka di dahil ta iPhone. Cellphone tatang. Isuga raw. Cellphone kat nalakal samon lang di cellphone barok. Nalakaadag iti daduma. Ngayon deta iPhone nga kayat ni Mela. Nangina tatang. Amangan no di pa'y umanay diti paglakwak to ti apit ko. Anya. Kasta kangina dahil ta nga iPhone. Kaslamod la dete ipon detan nga ikan. Nga nakangingina. Nangina nga talaga tatang. Tangamin deta iPhone. Kat international nga brand data. Sikat nga brand ti cellphone data. Kat manmano lang amin ti makagatang ti kasta. Nang runa kadagay ti pada tayo nga gagangay laeng Ti panagbiag na. Kaya apeng amin nga igatangam ti iPhone no di yumot kabailan. Kaya't kung nga paragsakan ti asawak tatang. Kaya't kumit nga sagutan ti anak yo. Kasta ti panangipatig ko king kwana. Ay na. Babali mo regalwan ti gagangay nga cellphone. Didak maawatan tatang. Siguro gaputaan na bayagan nga balo kayo. Angim siguro no adapel lang day dinanang. Kat regaluan nyo mo, tunggal birthday na. Kit saan lang nga basta-basta nga regalo ti itidyo. Iti espesyal nga tao iti biyagyo. Iti asawa yo. Kasta kami datang. Namabalbalin la kuma. Kit iti espesyal nga aldaw ti asawak. Kaya't ko nga espesyal mo ti regalo king kwana. Deta problema nga talaga deta. No nanginina pa deti bayad ti iPhone ngem ti paglakwam ti apit mo ako nam. Ay, Diyos ko aya. Tilaad da ngamin deta nga panpanunutin nyo. iPhone nga. Apay, anya ti problema ti manugang mo. Paring Rico. Diyan ka muking kwana. Pagparparikutan na launay, paring Pedro, dati iregalo na kano iti anak ko itong berde na. Kit nalapsat mo dagiti mula na. Kin nakaapit to na, sakbay nga dumting ti berde ni Mela. Isumot ti kunak, paring Pedro. Ang timot balak na regalo iti anak ko, kat nangingina pa yung dati paglakwan nanto ti apit na. Anya? Ay nagngina mo dayta nga regalon. Anya dayta? Balay. Saan? Cellphone ka no, paring Pedro. Cellphone? Apay manod bayad dayta nga cellphone na ya. Tadi pa'y umanay to. Ti paglakwan na ti apit na. iPhone ka now. Diyak man amaw no sagmamanod dayta nga iPhone. Apay balitok dayta nga cellphone takastat kangina na kunak. Aki iso ka no ti kayat ti anak kaw. Kayat na kano nga paragsakan ti anak kaw. Ikan nanto kano ti iPhone itong birthday na. Ang yung problema na no pangalaan na. Ay, awan na. Uray mo't dati apukaw, kastamot. Kaya't namot maadaan ti iPhone. Ang marigata nagtupay nga gumatang ti iPhone. Ay, isupay Ay, tilaad na tatadagay ti... Agtutubaw, uray di kita na asawaan lang arudin, pamilyado lang arudin, dahil tapala ti panunutin da. Nakadado ti gagangay nga cellphone nga saglalaka. Ayaw gaya, pareng Rico.
pare. Kumusta mat? Love life yo. Ha? Kumusta kayo mat kani Maris? Ay okay lang nga pare. Damo minto ti rumwar nga agdate into no bigat. Ay kastaya. Una. At idilaan na minsan nga rabi nga sinungbatan na. Kat iso na mismo tinangawis kanya ngayon kami idemol. Mall. Uwing ka na. Yung kami agpasyar iso nga mangitong kutak ti kwartak. Ta amangan no, aday pagatang na. Gatangik kasta ti kapatag ni Maris kanya. Ay sana all. Ay sana all nga ibagbagam. Imbaking ka atas dapela asawam si bibiyag pailaan. Ay sana all ubing ti asawain na. Nagubing ni Maris kumparaking ka. Manuntawin ti gidjat yaw. Nakurang nga 30 pare. Ay, kapigpigsaan na palang pare. Kayang pailaan. Ay, tsak pati ko na pare. Napigsaak pailaan. Permimot Permimot ati panang kurang na lang ka ibusik to ni Maris. Kasta. Una. No kasta, wapay na pasamag yaw. Awag pa'y pare. Ngayon sigurado lakit de. Iti mabiit a panawan. Magunod kun taon. Ti amin ni Maris. Karimkamag pare. Ay, sana ulmanayin, pareng Rico. Tang. Mela, anak ka. Pudno ka di tinadamag ko? Nga niya? Natitikon ko nakada kayo, nagtangkang nga talaga ti ulo yo. Di ba ko laking ka idin nga isarding mo, deta panggap mo nga. Mga aram kini Manang Maris. Kat ita, damag ko, kat ada ka nun relasyon nyo, tatang. Ay na tatang. Awan tinasayaat nga maitid na kada kayo dayta. Nakalawlawag. Nga kwartaan na kay tulaang ni Manang Maris. Amok ti ugali na dayta nga babae. Pag kunaam, api ko mga amom ti ugali na kasaan kay mut nga nasingid iti tunggal may siya. Amok dayta tatang. Ken talaga nga ugali ng ti mamerperdi ti pada ng tao. Agasem ta amo na lang aroden nga si aasawa ni Tuning. Angim agkurso na da palaking kwa na. Sinaw ni Tuneng. Nga asawam, ti manugang ka. Untang. Nalawag nga kursunada ni Manang Maris ken ni Tuning nga asawak. Imbagkid di ata saan matutupan ni Tuning. Siyempre, iniinaunang kada kami. Ken, alakit uray mo't no napudpo daw ni Manang Maris akot. Siya klatang ubing. Ken siya nga asawa na tipilya ni Tuning. Iso nga tang. Maamiris yo kuma, nga saan na kayo nga ipatpatag day nga Maris. Nga tilaeng kwartayo, tipanggap na king ka. Anya nga kwarta kasya, nagmat pa nga dinawatan. Uray pa di na kayo dinawatan tatang. Ngem idi agar-aram kayo kanukit, kundi regalo kayo kinkwana. Kat kasano nga rodan no. Iti may isang aldaw kat agkid daw kada kayo nga ikanyo tidakkel nga gatad. Ikanyo? Sayang ba't di kita nagbanbanugan nyo tatang? Ay na. Saan kumat kapawilan ti pagragsakan nyo tatang? Anya nga saan kat nay, isoter aramidem ita. Saan tang? Kayat ko agragsak kayo. No agasawa kayo man, go, palubusan kayo. Saan kayo mat kapigilan? Ngam, pilyan nyo kung mga nalaing ti pakiasawaan nyo. No agasawa kayo man, dati kasadaran nyo. No, ubing lang iti manong atawin kada kayo. Saan kat nga kaskin ni Manang Maris nga? Nagadayo ti gidjat ti tawin nyo tatang. Apay gapo ta lakaya kaon. Nabigsaak mo't pala ang anak ka. Saan nga day tatang? Alakit no kumanasaya at tipanggap na king kaday nga Manang Maris. Saan ako mga agsao? Angim amok ti ugali na tatang. Amok nga adon nga lalaki. Tinaglablabasan day nga Manang Maris. Nga awan ti seryoso nga relasyon na gaputa sa bali ti panggap na. Ay na. Siyak ti makaamaw. Ta siyak ti makarik na. Ay na anak ko kakaiso na ngagragsakak.
Iparit yu pay. Saan ko nga iparit, tatang? Pagsayaatan nyo lang, di pan panunutek. Dumngit kay kumamot kanya ka, tatang. Ay, kaya di naklay kan tigundaway kon nga agragsak mat. Kakasanong nimot maris ti pagragsakak. Ay, nagtangkan nga talaga ti ulo yu. Agbabawi kay tulaang, tatang. Agbabawi kay tulaang, itultuloy yu dayta. Ay, naragsak ka kadimot laang, Maris. Oh, kalpasan na nga, naigatangan ka iti nginginain nga bag. Ne, pinanagsinnaay ka. Nga, taim paminduan pa. Mabising ka din. Intag merienda. Adamot pa dinabati a kwarta. Ne, saan ka kadi pa mabisin? Maluksawak laang, Rico. Ha? Ay, anya ko mati pakaluksawam. Ginatang ko mo dati kayat mo nga bag nga kunam nga kayat mo nga gatangan ng awa mo igatang mo. Maluksawak laang. Tanakitak manon dati arapaap ko nga cellphone. Ha? Itay limabas na di paggatangan ti cellphone. Nataljapak dati iPhone nga. Hanggang arapaap laang para kanya. iPhone? Kaano nga tanga maadaan na kitikas nga cellphone. Dati iPhone. Naadala ko mati makaitid kanyak ti kasjay. Ay na, siya akong ti kararagsakan nga babae ti lubong. Kaya't mo ka diti iPhone nga cellphone, Maris? Ay na permi kaya't ko launay. Idi pa'y laing nga arapaap ko dayta, angim nang hinamot. Iso nga, anusak dati China nga cellphone ko. Sagmamano ka diti iPhone? Nasurok 40,000, Rico. Iso nga, agpatinggalaang nga arapaap ko dayta nga cellphone. Angin kasti kunak, no adala makaitid kanyak ti iPhone, ay na siya kung ti kararagsakan nga tao diti lubong. Kaya't mo ragsak. Kaya't mo dagbalin nga kararagsakan nga tao diti lubong. Talaga? Kasano? Igatangan na kadi iti iPhone? Ay, pasensya ka lang basitlat na bati ti kwarta nga intugot ka. Ti kaya't ko asawan, no kaya't mo nga, sikat ti kararagsakan. Kaya suburot ko kanyak. Papananta? Kaya inta palamangan. Kalpasan na nga intamangan iti restaurant. Intamot iti sabali nga lugar. Nga sabali mo't nga panangan ti aramidin ta. Kaslaan mo kung deta kayat mo nga sawan, Rico. Angim, awanak iti mood. Anya. Awising ka ko mangarod ta inta agpapas iti ragsak, inta ag-check-in. Ta agpinadas naman. Yan tangay ta agayan ayat tabutay. Isun tumula ti pagtungpalan na. Napno maipakitak butking ka, nga napigsaak pa'y lang. Gat saan ka nga agbabawi, nga siyak nga ure laklakayan kat tinutupan na. Kasti ko na, Rico. Awanak iti mood. Nakita kami diti iPhone nga arapaapag launay. Maluksawak laang. Siguro ito no maigatangan na iti iPhone. Ay na. Si papalubusak ton nga mangipaay ti amin ko kengka, Rico. Anya? Ure man kedi, anya ti aramidim iti bagik. Ken maysa. Tapos sa anak badlatan nga, agmay maysa. Maumak nga minin nga mang tatouch ti myself.
I always touch myself ngamin. Angin gaputadakan. Akit si Kanton di mangparagsak kanya. Ay giinta nga ro din ah. Madi nga ro timod ko. Nakita kami na di iPhone. iPhone nga arapaap ko. Ay, kaya mo sawen. Siya kantula umanugot nga da mapasamak ka data. No maigatangan ka iti iPhone. Kumari ko. Anya? Ahem. Ay, Rico, di mo laan mo nung kasanot. Kinaragsak ko. Itata, adaan ako ni di iPhone. Agyaman naklaunay keng ka, Rico. Ay, awan ti anyaman na, Maris. Ay na, talagang ang gatangan na kanya. Ay, kiwa na. Kasta ti kapatig mo kanyak. Gaputa, jak kayat nga malukluksaw ka. Kayat ko naragsak ka karayon. Iso nga, binitak ko mo tinatay tubong ka. Ha? Talaga? Agyaman na ka? Awan ti anyaman na. Naragsak ka itan. Malagib ko tayo ko namid eh. Ha? Nga nulaki di may gatanga ka ti iPhone. Nawaya ak tumutun nga. Abumlatan. Ay nauwan. Saan ko nga malipatan data? Nang ro na itagori ka. Ag selfie akman. Umayak mo datag selfie ta. Ay, siyak pa'y laang Solok laang. Sige, nuisyot ko na. Nagpintas nga talaga ti camera ti iPhone. Okay time ne. Ay, wungag pa siya. Ang imurean niya nga camera ti aramata, Maris, napintas kalata. Gaputa talaga nga nakalaplapsat ka. Agyaman na, Rico. Magreka. Nene, anya tiraramidam. Ikataklaan na di badog. Ti kayat ko, nakabraken panti aklaan nga selfie. Ang imsan mo nga ipakpakita iti sa bali Siyak lang tirumbeng nga makakita iti ladawam nga naka-braken pantilaan, Maris. Uwan ka ni Rico. Wow. Naka-braken pantilaan yan. Nagseksi. Nagpudaw. Nagbayat ti ubog ti pangina. Sige. Palubusan ka pailaan. Pabusuyang ka nga ag-selfie pala dita. Ag-selfie ka dita. Tamadamdama. I-selfie ka Maris. Nalpas ka din nga nag-picture, Maris. Uwen, Rico. Ulit agyaman king ka. No saan nga gapuking ka, saan nga maadaan iti iPhone. Ay, awan tiyan yaman na. Kurt, mapalin nga rudan, nga rugyan ta. Sige. Yan tangay nakapantikan baraak laangan. Sige, aglabos kan, Rico. Tarugyan tan. Ay, kiuna. Paspasa ka. Tamang ano ang babawi. Arakupin ka, Maris. Sige, Rico. Wow. Kanagkakdag iti bibig mo. Sige, Rico. Ay. Ay na, kurang nalaing nga ibusin na kon. Rico, jak ninamnama nga,
Kasta pala ti kapigsam nga mang romansay ti babae. Ay, kung nagmatking ka na pigsa at pailaan. Isang kanto ag babawi. Alang ka, Ruden. Ituloy mo, Rico. Nakaingar. Ay, kiuna. Narwa makiti nadagsin na trabaho. Iso nga, uray no kastuyin ti tawin ka. Napigsa palaing ti bagek. Baka, kabailak pailaang matapagpukawin ta ng istamatan. Isirre ko nga Ruden. Maris. Sige, Rico. Wow. Kalpasan ti nasurok sa nga pulo nga tawan. Itamalaangan nga mapadasak. Baring no, jak pa'y nalipatan. Baring no sa anak pa'y nga nagkupas. Oo na yan. Apo nagbayatin tirik nana. Apo, kastigay tirik nana. Na makanaig ka ti ubing nga amang gimiti siya. Apo, Anya ti ko ng pare. Adan na pasamak yung kini Maris. Wen pare, saan ka makatagaray? Kat numabalbalay, jak kayat nga maabuan ni Mela nga anak ka. Apay may pare. Di na nga ron kayat ni Maris para kanyak. Tapat siya na nga saan nakto nga serious ni Maris. Ang impatsik mait nga napudno ni Maris kanyak. Nga main, saan na kumawat nga ipaay ti amin-amin na ti kinababae na kanyak. No saan ngamin, paring Pedro? Ay gawin na. Ay naimas butata ubeng. Napudaw kinalapsat ni Maris pare. Isunalaang ta saanan na birhen ti amaw. Ay apay among pare. Dan samad relasyon nyo kin ni Maris. Ay saan pare? Ay kusawa na kat adumat ti nakitkita kinadamdamag ko nga nakarelasyon na nga lalaki. Ay, iso nga saanan na birhen ko na. saan nga napatigdaytan pare no birhen uno saan. Importante akan ubing ngem siyak. Napintas, napudaw. Ken ison ti agbalin nga katakunay nay ko ititong palbiag ka. Agasem. Rinabiin to nga maarakop ko, maangot ko ken maagkak ni Maris. Ay, angem nalaing ni Maris. Aglalo idi agpamindwa ka may. Ay nagpamindwa kayo pa'y paring Rico. Ay una, angem isunan ti nagtrabaho. Ay na, nalaing. Wild ni Maris, pare. Ay, sana all. Ay, sana all. Ag-wild kay mo't kinibakit mo Sa balit pa nag-wild ni bakit ko, pare. Agkamat ti badang numakaruwak ti uminaw. Ay, yun lang, pare. Ang imso na laing ta. Medyo naat ka ng basay dati urnong ka. Anya ti kayat mo sawan. Inggatangak atin ang hinang nga cellphone. Ta iso ka numot ti arapaap na. Eta maawata ka no apay nga kayat mat ni Mela nga anak ko ti agka-iPhone. Halos kaaduan gayam ko isot arapaapin da nga cellphone da ita. Ay nagninalaeng nasurok 40,000 mo ti pinanggatang ka. Anya? Nasurok 40,000 ko lang paring Rico. Ingat nginamot daytan nga cellphone. Uwing nga ron, pare. Ang imawan ti anyaman na uri kasanod kanginan, ha? No para kin ni Maris, itid ko, pare. Kasta ti panangipatid ko king kuana. Ket, patsik mo't nga masupapakan na. Takas taunay mo't ti panang paragsak na kanyak, edi rabi Ay, kasta aya. Sana ulatan Ni, agore ka man, pare. Indak man asidgan ti manugang ka. Saan mo ting agproproblema? Kaya naragsak ba? Nga agtaltalaw.
Ay, tuneng. Da kayo gayam tatang. Apay ka di tatang. Naragsak ka man barak. Apay, saan ka din nga problema para iti umay nga birthday ni Mela nga asawam? Kasta ngagpaiso tatang. Naamiris mo ka din nga saan nga naskin nga regaluam ni Mela iti iPhone. Tapno laeng maparagsak mo iso na iti birthday na. Saan tatang? Kinagpaisuan na. Adan iPhone nga regalo ni Mela. Anya? Adan iPhone nga iregalom ni Mela nga anak ka. Uwin tatang. Nakagatang kan kasta. Basta tatang, adan iregalo kuana. Ket sigurado nga maragsakan to launay ni Mela nga anak yo, apaman nga malukatan nanton deti regalo kuana. Apaman nga makita na nga iPhone ti regalo kuana. Ngamin nabayagan nga rarapaapon at maadaan iti iPhone tatang. Iso nga sigurado lakid di nga sigurado nga maragsakan to isuna. Ket amuyumet no naragsak ti anak yo. Uren ako sa no bambannog na. Talaga nga pagustuhan nakmat no kalbitek ti rabi tatang. Anya? Iki una. Manamo nga kaday tagay bagang para. Alakit na sayaat. No maregalwam mo ti asawam iti iPhone into no birthday na. Nagalaam nga ro tinggatang mo. Kasaan kamot pa nga nagapay. Basta tatang. Ada mo na. Ada na nga laang. Kasta. Siguro imutang ka, wano nag-loan ka, wano... Basta tatang, hanyo nga panunutin no nagapuan na. Basta adan iregalok nga iPhone keng kuana. Kaya't kung amin nga paragsaken ti anak yo, into no birthday na tatang. Nasaya ati kasta baraw. Taday tati sikreto, dagiti relasyon. No kasano nga agbayag ti relasyon, paragsakin yo ti tunggal may sa. Ket no dayta iPhone ti magparagsakin kuana, akit, itid mo no ka ba ilam lakid de? Uwan nga ro tatang. Excited ak maten nga dumteng ti birthday na. Ta excited ak nga makakita ti langana ken reaksyon na. Apaman nga makita nanto ti regalok nga iPhone ken kuana tatang. Ay, alawon baraw. Kasi ka tatang. Makitak mo ti kinaragsak ti langayo. Apay tatang. Basta. Nung naragsak ka baraw, naragragsakak manan, nimitisi ka. Anya? Talaw ka! Ilaw, babain mo! Ayop ka! Pasensyakan, Mela, awan na mo ka na ita. Anya, nalawag aluklukwen, nak! Paunay ka mariregalwan, nakpay! Adapay ladawan ti babaeng! Anya, awan ti babae, anya ti bagbagam. Dahil niya, nakalawlawag! Kita hindi ka ti picture na! Picture ni Manang Maris! Adagayam relasyon nyo kenguana! Adagayam relasyon mo kenguana! Talaw ka! Di ka arwaten! Apay agap apabot di ka ti agasawa! Kinapay nga, nangig ko nga inaramat, wano nadakamat, ni Mela tinagan ni Mares. Uri ka man, asigak manida. Mela, pakawanan na kuma, agsarita ta. Mela! Barok, tuning, anyat araramidin niyo, anyat mapaspasamag. Di kayo lamabay ni Karuba, agap apa kayo, rabrabe Tang. Birthday pa ni Mela. Api nga kasta nakaragragsak kay laitay. Nakitak ti kinaragsak na iti renegalwam ti anak ko iti iPhone. Untang, adang amin nakita ni Mela iti cellphone ngayon regalo king kuana. Anya ti nakita na? Nakita na nga adaladawan ni... Sala nga may sa ngaladawan ni Maris no dikit nakadado tatang. Ni Maris? Untang, diyan ka mo no api nga nakadaanon di iti picture na jay. Ni Maris ko nam, barak. Untang, ni Maris. Ni Maris ko. Ni Maris nga. Maris mo? Anyat kin mo sa undadang. Di ka makatagare. Maris, ni Maris nga kaayan-ayat ka.
Ti tagadaya nga na po daw na siksig. May salaang mo ti Maris dito o yan lugar tayo, tatang. Ang aping nga daladawan ni Maris iti cellphone nga inregalom iti anak ka. Yak mo, tatang. Adalaan mapagkukasarita. Anya? Ang kahit ko kumapilaan nga pagkalmaan ti asawak. Kitaik man ti cellphone nga ibagbaga na. Imbakal na, tatang. Gari ka sa pulag. Imbarsak na ito. Imbakal na pikanyak. Nag-stand na alat ti ulo. Anya? Ay, di tatang. Imbagta saan nga nadadail nga uri lang. Imbagta saan nga namin pinsan nga nadadail. Di tani tatang. Gore ka. Apay nga nakadanon dito data nga cellphone. Tang? Ade bagbagayo, tatang? Ay siya, awan baraw. Ay, Masapol na makasaritak ni Maris. Apay nga kasaritam ni Maris. Damagig no aping nga daladawan na dito yung cellphone, tatang. Data mo tiket ko adamagin king ka. Apay nga daladawan na dita. Diyak pa yung masumbatan dito, tatang. Naskin na makasaritak ni Maris. Apay nga rin nga kasaritam ni Maris. Saan mo nga aguray ka. Kitaig man talikod na deta. Baraw. Apay, tatang. Apay nga kasla nakakita kayo ti alaliya. Apay nga mapangkakin ni Maris ko nam. Damagig king kuhanan no aping nga the picture na dito. Kaya apay nga damagig misuna. Ni tatang mat. Iso nga ron tinaggapuan dito cellphone nga iPhone, tatang. Inregalo ni Maris kanyag. Anya? Apay nga regaluan na ka ni Maris iti cellphone. Saan nga nasisita dayta, tatang? Anya nga saan? Nasisita para kanyak dayta baraw. Tang? Apay, tang. Awan di ba kay ramanan nyo ka daytoy, tatang? Siyak takin problema daytoy. Gaputa daytoy cellphone nga inregalo kinimelang asawak nga agapo kini Maris ket adaladawan ni Maris. Diyak ba't ninamnamang nga inaramat gayam ni Maris nga pagpicture na nga nakabraken pantipay nga agpicture. Tang, anak ko nyo, tang. Diyak makaagis baraw. Tang, api nga maapektaran kayo. Awan mo ti pakiramanan nyo kadaytoy. Api agling itak, ti agtutukal. Tang. Agawit akong baraw ay nakadyasilid kon. Madetirikdak. Tang. Naamiris ko ti amin kasin yung nga may salaeng nga iPhone. may salaeng nga iPhone deti inregalo ken ni Maris. Nga inregalo met ni Tuning nga manugang ko iti asawa na nga ni Mela nga anak ko. Tay ginatang ko nga iPhone nga inregalo iti babae nga ayatek. Ngayon kasano nga nakadanon kay ni Tuning. Api nga inted ni Maris kay ni Tuning. Tapno regalo na kini Mela nga asawa na. Adda kadimot relasyon ni Tuning kay ni Maris. Angim numot sa langadeg, pagpudnuag, palutputek ti manugang ko. Sigurado lakid di nga maamuan na nga adda relasyon mi kay ni Maris ket siya tinanggatang wenno naggapuan ti iPhone ni Maris. Diyak kayat nga maamuan ti anak ko nga inggatangak ti ingget ngina nga iPhone ni Maris ti babae nga saan na kayat apara kanya. Ti babae nga patsen na nga mangkwarkwartan to kanya.
Angim kaya't nasawin ka di? Nga lipliputan ti manugang ko, ti anak ko, ti asawa na? Jak amo ti aramidi ka sinyong, jak amo no anyat bariknak makaguraak iti manugang ko, gapo talipliputan nagayam, iti anak ko, kin maysa, lipliputan nakmet ni Maris, iti bukod ko amanugang. Naggulo. Sakit deti ginatang ko nga iPhone nga nagrigrigatak. Dinadael laeng tibukod ko nga anak. Nga po ta nakita na dagiti ladawan ni Maris nga nakabraken pantilaeng. Nakagulgulo ka sinyong ti panunot ko kadyak amo no anyat aramidet. Kayat ko ti agpungtot. Kayat ko nga salangadan ni Maris. Kayat ko salangadan ti manugang ko. Kahit ko salangadin ti anak ko no api nga imbarsak na latan ti cellphone nga ginatang ko iti nakangingina. Ang imjakmat kayat nga maamuanda nga siyak ti gimatang kaday nga iPhone nang runa ti anak ko. Kayat ko nga ibaga iti anak ko nga liniputan ni Tuning isuna. Angem siyempre agdamag no kasanok nga naamuan. Pagtungpalan na, kamaudyanan na, maamuanan tumanlaeng nga, siyak tigimatang ti iPhone. Nagrigat ti kasasaad ko kasinyong, jak maipiksa-piksa ti pungtot ko, ti sakit tinakim ko, ti pananglipot kanyak ni Maris, sakit jak maibaga-baga, data aramid ti manugang ko, iti anak ko, taprot protektarak met ti bukod ko abagi. No da kayo ti adda iti sitwasyon ko kasinyong anya taramiden nyo. Ay para kanyak pare. Adyamot ti amum ko makadagito yung parparikot mo't si kaparing Pedro. Agsurat aklaingin akin ni kasinyong yung taurayik ti balakad dagiti viewers na nalalaing da nga magtid balakad dagiyay. Sika nga kanayon nga agsansana all ti mangtid balakad kanyak paring Pedro. Alagad dinggong pailaing mo ta. Ti ibagaking ka paring Rico. Malaman. Anya no sika ti adda iti sitwasyon ko ana teramidam. Tapno saan nga agsakit tinakim mo unay nga gimatang kat nakangingina nga iPhone inregalom iti babae nga liniputan na kamalaang nga ti liniputan na ka iti bukod mo amanugang. Sakit imbarsak dati anak mo dati cellphone nga nagrigrigatam nga ginatang. Ilaing may bagak paring Rico. Saan mo pala nga kagkagura ni Maris? Ha? Ape ko mga saan ko kagura kat nasakit tinaramid na kanyak pare. Si kamat tiladang ibalbalakan mo, Mike. Ay talaga nga di mo may babaho iti cellphone. Ken detek gatang mo. Iso nga tila makunak saan mo nga gurgurain ni Maris. Aging nga di mo maabrot. Anya kahit masabon pare Pedro. Ay kat ipapas mo pa ilaing nga tinasurok 40 mil nga cellphone. Ha? Imbes nga guraam. Rinabi ikid di nga awisam, tagpapas kayo, aging nga maabrut mo. Aging nga mariknam, nga naabrut munti 40 mil na surog, ngayon gatang mo't iPod ni Maris. Ijay munton nga kaungat, inka pala ipapas, aging nga kay kayat mo. Ay unan niya. Iwan, mayatak ta ko nam paring Pedro. Inakbang gayam to rabi eh. Angim narigat mo't pare. Anyat narigat ko ma. Narigat mo't anya karutiganas ko nga makinaig king kwa ay dinto nga amok nga lipliputan na. Ay kitsan mo pampanunutin tayo na. Di panunutin makamaraos ka laang. Napatig nga rod kanyak ni Maris pare. Impatig ko ni Maris. Patsik nga isunton ti agbaling nga katakunay na ikaw. Diyak matimbagarap nga ramiden na kanyak ti kastaw. Busta naggina ti iPhone. Balakadan dakman gasin pangaasiyo, tulungan dakman. Kaya tagyaman na klaunay ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga pakasaritak, dito nga surat ko. Sabi ko magad na kay batit ada lilwa ken pagsarmingan ti biag kadigidi padak adim nga kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Ito yagyaman na pagaya mo, Rico.